ina o le team Samoa o le ala Hawaii to represent tātou Commonwealth Games i le Gold Coast nei Aperila. O le tātou au e lua component o lātou ia o athletes ia ma team officials. O team officials o lātou ia la beta management o coaches o ia ma supporting staff o la so o le la tano to lau atu ia swafa o lātou ia academies na e lua i tālo te tasi pe o sila fia e fitu ia tālonga ia tau wā i tātou au i Commonwealth Games. For i o tātou rugby sevens. I o le lisi nā leo tātou tamta alo leua piki ina representinga tātou al tasi tupo o Joe Perez la loi le lua o Murphy Paulo Tila Mea Loi o Tom Iosefo, Elisabetta Lofi Po, David Afamasanga, o Silao Talimao, Neria Fomai, Jacob Whittaker, Alamanda Motunga, Lomotuli Tomasi. Ia o lātou hoi la team officials ia o le Circle Teachers, le coach ia Shalom Sienara, Paul Titchens o Harry Narayan ia ma le lātou trainer ia Joshua Melrose.